आज का दिन काफी मुश्किल हो सकता है। आज आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं और इस मुसीबत के पास आप खुद चल कर जाएंगे। इसलिए आज हर निर्णय सोच समझ कर लें। Kana? Tamoy ni R1 de la pun tamo. Tamoy washroom Oh, siya. la. Nang ngaram ni ngasali. Allah tang. Ga traffic jam khar oiram dana skha thing thok re. Kai de thang. Kumuk si sai lak thoge tamo. Oh, tang kem kai. Kamlo kam. BX sina ga mat ona lum mani taw che. Roman. Tamo ai kinom ta hagi ba. Tamo gi mobile charger ga lai ba I phone je. Type C ro du bo. Mani tamo. Oh, lai. Se. Yam ngai tamo. Tako dra. Ching glass ta ni tamo. Se. As bukse pere. Masare washroom dis dale re. Washroom snap stone. Ayo. Hal Washroom si. washroom di sine re. Sini sini ko. Washroom si re tamo. Pung amo ki mai sang ni tamo. Oh, ya kai. Nang phajana sing. So nai pung amo di sang ni. Kasi tino ko sang ni. Pat kasi tamo. Oh, par. Nang dudi sei sang ro ko. Ho tamo. आज का दिन आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। घर से बाहर ना निकले। अगर आप फिर भी घर के बाहर जाते हैं, आपके लिए बहुत के लिए तैयार है। घर से बाहर ना निकले। घर के बाहर जितना ज्यादा हो सके उतना सतर्क रहिए। आज आपकी किस्मत में सब बुरा लिखा है। जितना ज्यादा हो सके उतना सतर्क रहिए। सावधान रहिए। आपको जिंदगी बहुत सारे मौके देगी, लेकिन कोई भी दरवाजा सोच समझ के खोलिएगा। Harpit to ai do loi le ma ba. Harpit am tang lo to. Aku tu cakap lu makha dah sini sum lagi. Lalu tiga lo. As nungai tin tamo as ai aman lo. Makha dah kum makan lu macam mana bune lau sini sum lau tiga lo. Yang ni sudah. Karai cakap. As yara ba si ba as tamo ai nungai ti to ni ne. Lauron ne.